Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Ten tuna hin say diu chula bank YouTube my iti link diu ham chu kain say den je chuna bula kona zone kain hin vet pena channel la thane hi la lung set and like share subscribe ni wall pe diu na kain tem ve. Okay kipa masang kamin chula bonga hin kipa ka video ha bula kona zone kain hin vet pe jang kipa thu kain say he. Channel la thane hi la lung set and like share subscribe ni wall pe diu na kain tem ve. Okay kipa masang thil kha kain say nom chula thusim channel atha kain hongin lung set and nei support now chune vet sa nan subscribe hin bol pe di vina kain tema link chu comment a kain pe okay direct pantin live a kain bol de hin ama sa pe na hoya che du ham ti le na chrome ham hello le internet a che lu du hana lu jo ten le ip search di ham de la google adsense ti hi search du ga search jo ten ti interface din aning langa hi vele hen veilanga hi ve na le 3 line min chi me du he me cha ten cha hoya che du ham de le payment a hi lu du payment a hi payment information cha hi lu du he na network yo hoi pon som hol ga ngau tin ang lu cha ten ti a hi interface din anoi line ga tol le han your earning kit in anoi lang ga tol jeb le han how you get paid lai me de na add payment method hi me de ha me chaten ta interface kit din ama sa pe na hi ta hung kisun add a payment method add new wire transfer details kitin anoya chun fill in the blank pantan beneficiary id chi sut kho ngai poina anoya hin name on bank account bank account na min pen chu na sut da cha example akia ka asunin nasut chaiten anoya chun hungkila chun bank name ai pi ham tile step na bank min chun nasut dena bank min nasut chaiten anoya ifc code nasut ding ifc code chu na bank passbook anoi langa ning langa hi di hin kia ga asan sb BI SBI N double triple 5724 yana su chaiten la noya chun swift bc kiti umin tin swift bc me de na s b I n I n b b 1 chi swift bc hoya la du ham tele benga chi wa kila the na cha na pi lo jing no le youtube ma he youtube te google a he search a le kila do the na swift bc kitin hello swift code kitin video kana sin dan na vet the jo te no ya he account number he na me ke na na bank account number chu na me ding cha no ya he retype kitin retype ma he me ke de na number chu account number chu nami achaten phacha cheng na adi a hi le anoya hin ga ve ke le han intermediary bank axu bank ffc or bfbo kitin choi ngai pon anola set a premium payment method hi click na ball chaiten le save na me de save na me chaiten ta asuna bank chu kili ngatan
to chon bank chu kilinga tai to chu sum dollar izan ham hung thun direct la chu hin transfer de hena ti chu hin kipan bula kona zone again hin pe ki pa thu ken se channel a thane lung se ten like share subscribe min bol pe di mi ken tem ve kipa